Ka jingyam kede ke jingkut jong ka jingyat lenti haperthei. Ka badai ke benta ka bau bleu la bubet ya ukhun benriu compare la ukhun benriu undon ha kono kono benta jong ka jingim jongu. Ka jingklat no jong Reverend Dr. Crowbor Kharbeteng wuri pastor ka balang 7-day Adventist kalalong ka jingdu ka bakarau om tang ye ka ying ka sem jongu Henry ka jingdu ka bakarau ye ka balang Meghalaya barokawai namar ude ubriu uba ka balang ka donba ka jingshangan habadano pastor Dr. Crowbor Kharbeteng nalor ka kam kung syakri jong ublay uba ij banduai pastor Dr. Crowbor Kharbeteng uba jui khod ij kum pastor KB Kharbeteng ude ubriu ba yo bha jing ij nagi babon namar ka jinglong ba shisur jong u bat ka jingi jong u ban syakri blay ka ba wad apadeng ka jingstang ban ka jingpang syam la penduna ka jing syakri blay hagani ka sngi bala penlong ya ka le niam ban ka le burom ka bakhaddu ya ka met basa jong pastor KB Kharbeteng ha ying sa jongki hasinong Saiden Haribohoi district lawan ban sakhi dagi babon ba ki ba kentup ya ki parlok pastor naga balang 7-day Adventist ki bade ki bajui trilang ki bau jui roilang bat pentulun ru ya ki kam jong ka balang ha keleng nangta laidon lang ru ki nong yalam ka balang ki nong yalam shinong ki paj ba shinong ki khna school ka school Alpha English Higher Secondary School ka boban kumu vice principal ka kurim jong u ka kong WK bla ki khon ki kti ki khon ksiu ki persa kurim lembat ki we ki bahing hasem hag jinga jingkran khublei jong ka kurim jong pastor KB Kharbeteng ka kong WK bla kala penpau ya ke jing khublei ya barok ke blan benta ha ke jingim jong pastor ki balong ki Richard ki baya kersian lang ye ke kam ukenrat hapo ke balang kentup de ya ki bajui tre kam lang man la kasngi yo pastor Dr. Crowbor Kharbeteng lakha ha ke khat sautrik u September 2000 khandai spa sanpusan ul sedang ban shim ye ke kam kum evangelist house nam 2000 khandai spa prapo ter nedu kite kisnem u pastor KB Kharbeteng ulai ke jing sikri ye ke balang da ka bai jing sikri ru kumno ban seng ye ki school hakeleng ban sim khia ru ban penia ye ki kam school rangkat ke jing sikri blai haka pratri ku klang kon 2000 khandai spa khandai pusau la pen kentang lene la orden ye u kum pastor jong ke balang bat nang te kala nang rhem shishu ke jing ye ban sikri blai bat lathung ye u kum departmental director jong ke balang ha Meghalaya section bat shibun ki kam ulai yalam bat ban pentelun ye ki kam ke balang day house nem arjar khatsau baula shong thai no na ke kam pastor henry ke jingai jing sikri se ke balang bat shage imlang gas alang kadang beteng kumju khamtam ke jing hika ye la ke jong ke yeng ke sem ban i yo blai ban i ye ke jing tuai ula khlat no ha ke khat artrik unai tung arjar arpo henreu ha gerta ke bah nyo huis nem bat la tebu ha ke khat sau trik unai tung arjar arpon reu ya ke met basa jong pastor KB Kharbeteng la tep hak perieng jongki hak snong Saiden ka balong ka jingkwa jong u ka bola penpau hala ke kurim haswa baun khalan hak jingkren ka bola penpau da ka kurim jong u ka kong WK bla tang kata bo pastor kwa Henry neu pastor sya ban ra ya ka met jong u sha ying mane kum bedai kur kom ban le ye ki pastor ha bagi khat lasla ka ne perthai shushu ka kong WK bla kalai thuru bo pastor KB Kharbeteng sya ban wan ra than shibun ki sentiu ki bawan ai borom ha ka sngi klat jong u namar ki sentiu ki long gi brem dor ban ukwa ba ye ka pisa ban thit sentiu ukwa ban lek ai se ki baduk bat ki basa khun swet pi baro ya poi ni chaka ki jomi ki jing kendo so si tham nrai ong pi ga de ko po jing kmen nam ta jing im ba nuksa pa my pastor Dr. KB Kharbeteng ilai lam na do na yin do shaban pastor ai nga akwa ai phi kren ong anu di mo ban kren yong ai khu blai ma phi ma phi tip kham ha ke jing phao blai maro ba ga jing ya ti jing em jong berwai ke jing wai ba ni by pastor e yo yang awak penjerong ni program bo yang atang sini wat bo slam tam na persangkat bala lo yang ngadai pastor la karukom dei bandra yang la syim bani shoban pendek service yang snoban laila ibu rom yang kata ni rai walai ide bandra ban ma nak pastor baro
Yong yang tep hajan kepe. Yong mengandon lang kapapi. Pastor, that's a wrong theology. Uno yong kindon lang kindon shoot. Ni kata kajing snow brain naman dalaja. Pagmentam nila let niya suto. Kaya mo blame kren ng bajong ibandon hangi hajan ng pera jong. Suto magkikuan kiksiyo kinsinan. Oy, wala indon shoot. Bagaimana kinsinan, baidon hajan. Jing snow brain jong. Kinsinan, kamta magkikuan kiksiyo. Yang hilang baru. Ngai kublai kita nak school saya say, God has been so good, so good. Blame lo leb hasisha. We have gone through the fire and ilayat ng pagdating ng pagdating ng jinyap. God has been good. Thank you God, thank you Jesus. Bless you, we want to konjongi for the tribute to your father. I'm so happy we don't nang ni barok magikon but ilok persa. Arte yaw piwan man peyok pa pilayo man sumar. Persa anu kikon na ay kublay yaki barokon. O ginong kumno na ay kublay kikon. Si don kikon kiba kimrok-rok nay barok layot kikon layot ki persa barok kiksiyo. Baru kikuan di extended family kikuan di ketiga basar ni kacingles bun joki ya upa kalau pergi inci aku kakme ngom kublesh kena ki basar yen kijing siat joki ya kijing penbiang joki ya pastor high school dong try hab hayen penbiang kublesh bun mayan hani om banga midara jing snoret ang kublay sibon ya kikon kiti bahaye kasi baro kibangiri kibangisyong sa kublay sibon ikajik e jopi pastor ya lamba jimpang sa kublay sibon loving Inji one may bell for the instrumental. It is well with my soul. Pastor yung napang nasidom kanin masuk amin si. Kami ka ajing tren yan ni bayi ka sep na mara pastor. Nabaga jing sitong jing baro ni chay. So blessibon pastor esmi ukta president blessibon ya kakubor bagi ay kajingway kapilway. Kaya lam yan ni jing mau on the Jericho road. Pastor ya lembar sunok Jericho. Hakabaga jimpang kalau ti kisnem kiba idang day bandon dang syupa ni. Pastor siyang tayo por ladang rebusan snem au snem arjar arpel. Anjing sisya kat tunggu policy mission dang long be interest yung sa san snem. Akarang yung president yung kakasijan di conference. Nayong ng siyong tayo na mga kwa bandon no patpi ikon. Mapitip pastor itrey. Met ba man sin ng takakam ko yung blay. Bunsin imdon hayin. Isya be mani kapalae. Pasdang man pao ko yung sitom yung yung nga leche ni Grims. Nilalek at nakindo heart specialist ko. You have a heart problem. Pidon din siya heart. Don't stop. Namina ni Grims lagi naway. Ang lugay ito heart yung pang nilek second opinion nilek watching tip shusho. Nilalek siya ko hati Apollo. But la check doctor heart specialist on. You really have a heart condition, pitam the heart problem. Hindi ka problem yung pinta, main thing ang day heart yung pi, di butar yung pi. At the flying iba, the shemba, idon, iyo, cancer, yung butar sa kanyang kaman, see the right lung. Mas dang man sumar,
jing sumar kebe jing tampung ke jing pang isne aponoi la tia ilami no namal im sola sasyo la ilami isya vilor ila sumar buon na ping batim anawan pai la vilor ila rai ko ila yong ma yong kanye ila do I basta katu buon de blay dang moni iman syakri sumar la omalay biang si vilor interaction la sumar ha Apollo ay kublay doktor jang Apollo Hindas nang to handa snam ila kwat ila shat ila yarap in school principal jang Alpha College of Arts and Commerce vice principal jang Alpha English High Secondary School de breu ba tresitam be ibe yakikna ra udi be ikisneng ikra bat anda kasi nai kejimpang kalau nak bat, dah sudah mana jar arbusa, suam let jaseng lakre, ubejule deng nektai, noi bakal kalian kemat kalian kadiang ikan ring, sang ngasuk nai itu nunu ali tiak ni pendem yang noi pen nektai jadi penbek iki jadi irai isibet ni, rak isibet ni rak sekoti. Dalam pagdating si Tom Jong I kalaki si Jabi. Apollo ki ang imdam radiation ra na I ki refer na isa Health City Hospital. Asuma radiation ang po shipel round. Man na ka sni potsi. Ilaleg nga la isin na siya. Ne MGO ikwa man im. Yoy nga ang kwa man im. Anang kuha man yung ikikon kiksiyo kamtang bakin hekin san kilongsek yung napanog lay niyo po snem na hunug at kungak tinjo rela daw blay umon ay nga prapo snem apo sa na dep ka radiation yung jabiyeng lot yan lay check up kumano ba na katawine yung blay God has been so good Umsin la penduna kada wai kada sin doktor ni kita. Layo man gid doktor por biang bat la syai na ko. La kam klai na lay biang sa school. I pendon mat kena school. Bat kinoy kay kim don ang ni bagadi portion ti la time lu pa lese. I pendon mat kena school man hikay iki. Ngakong kalok Bigi ko nga yung play ng ta syakli jong play. Paralok ulok paki ko. They come down yung syakli jong play. Bamikay tang yaki hot balang. Mahikay ki ko niya pagpuli ka kiting ka jong play. Banduay, banminot, banlek jaseng, banruay. Man syakri hajian, man syakri ha balang, man syakri ke imlang salang. Ilahikay. Ang kemen pakikon kiksel kimbut, kejingikay. Ngayon ya kecilong babha jami. Hajian nasel. Ngibun kam nilong babun kam teng. Ngimlak light na kaningatay pre. Chay. Isyak pan ihikay. Kaya yung mga tolong ba Pastor Dr. Gaby Carpenter ilok jangan idei ibahikay kuno pan ya ublay pan ya kiwe pan kung sino nga kundo kajinga day yung ni pat kibriyo na haji nga sem yung let pan ma ibahikay yung ibang let pan ma ilayo sibun kajingikay ngayon yung ublay ng takajing yung Layad ng magating ng jingpang ka jingstong. Por biyo lang cancer mo. Ngam tre hikay siya ikikla school nga din. Hindi ka nang hikay. Mawati biri wati si Claire wat bam si Carol bam ni yaki na school. Minantay ka jing imkut jong piyo. Ngan hikay ayu siya ikikla school ninum hikay siya. Don't go around in Snowman. Play la ino. Ndray iong. Kaba ayu play.
bahas. Ila sedang ban kam shitam ban hiar ke shitam ke Jepang di Amerika. Lalu Desember akusan. Jadi benda jaseng mafitip. Om tang nasional nasional lagi lagi makas tayo. Manar badai por jaseng badai tayo sengi pengkrek untatef. Jadi ban lek jaseng shabal jaseng baru niju lagi. Nah, kapag jaseng ka bahadu ban lek ke dia shela jaseng pathfinder. Lecture tu buat hantu ila hitam, nantu na sutu na imlong man lecture nasyo. Ila do yang jaseng beim jipwa bantu jaseng kut stem na ka annual meeting na so paru. Ila do yang jaseng youth convention ha alum shnong be kwa e man lek. Dik jing duai ju iya ka kam jong le. Ya ka mission ya kan balang jom lagi nong trei ke pasta kam cukup ban mana ka step ni duai ni puli kot na jong ka energy wai ban petkan mau ba ni shong yen pasa na petai mau jisu sawan ni don kam ban ben krek yo yang ngangan lek ki sawan mau blame sakhan Ngan lek Chapden, he was so sure of it. The man will blame the young people crack, my pinwan. Ngan lek pila pun crack. Ila keren lepas Jepang, umno bantep, umno bantep, ndep yang lojing tep yang ni, lapet hina ladi. Ilahan over ya ka mission na ni kata kakam jong play siya church pastor jong i balong ukon jong i pass it on iyo to leadership battle na USA na America Village General Conference way utem pastor to men uai wong kat por jong akala kun ay shim yong ni leadership battle ding rak yang ke gospel. Nam sim latih baila ai pastor na wan sing ina kot. Yong ye church pastor ni pass it on. Carry the gospel. Carry the message of God. Manganget kem yong ye barok pastor bagi evangelist. Le wan jmo pilon pe yang ni. Ngal ni da dak shisha da jinkmen bakraw na ki khot balang parolok kur ka para shlong para ta kublai shibon hajan hajnai ki kubor ki bniyo bneni pulitan ki ton renin compile baro ki message ki bniyo na ki pastor na leng India na shaban ki bari kunju ngin pelang ye ki kubor baro ni penmi kejakot ban pedemau ya kecing su e jompi yani ya iba ya kecing kesyan jompi ya kayen kicong kublai shibon ngam laman ai kublai ki wei kublai shibon kublai shiajan. God has been so good. Blay long pabahasi siya. Man nagjan mi abini duai pelong ji duai ye ki duai bagi tuna school ki duai. Duai adalah duai klak mana tem penduai ya tu kecing duai. Dengan yang hanya berlai kublai. Ya barok ki benda mentah ke ban. Penong ya kayen jadi ban pendek ki rekam. Lalu Jepang ni pastor kucing pendek ya kan ni ban pendek ban puput ya kan ke chopi. Kau ni siapa yang you boleh laitin mana ban slap. Ni skem na pendek jadi kita dua lang barok kan. But yang slap ni jumpa kucing dua. Thank you God. Bless you bon. Nai bless. Ya kesnong, nampak snong, nampak dong, ya kesnong barok kucing pit barok wei. Kecingkit jopi kakam kani ka por ki por baro Jepang jistam ai play a commission kasi janji conference ya kecingkit siang jopi ya kada wai ka kum ka policy ka by day ban yo ai pastor pimshin lampen sa shi na rada tanchi so plus kublai shibun
Nyaman tapat ngan kat balai mga kikuan ngin persiapan sumar kat balai. Anum yaman tak sini mga kemen. Ublay lo shimti lo pelagi. Jingpang jingsta. Arta yau tamatay la tiak laut keren. Jai jai. It is well with my soul. Nasubha mensim. Rega sini todien menmiet ai i ka kam kil jing shit ai i kam tlot na phone ni para jong ing ong na pila wan subhawan ni kam shito le wan ba ki le sa artu kasni bolo shi sni sabata ai i jing shito kan dia shwabin le ong let su kya su jing shito ga nam tam chipor pi da ka jingen in up to me yang kata kencing kermen kebangi nget kalau si kata si tom India aswa bin klan dari Ublay napulai ini nanti si tom baru lay subun sa hisempan to skobha isyong ya bam ya di kat bala ing na pentre na kamta kumurom jong ipasta so bas nga ikin don sibon kijing duna na malay bun lay so bas ngaw hayeng ngaw kumma pila kasyan yangi pono du bipang si tom piwan jungo ngamla penjet tengi balang mo kasyan yangi ya kani kasni to blame good pulang ya piway baro yos ngaw bat kibam yos ngaw kibat don hani bat kibam don basya jengay bat kibasya jan kibla phone kibla duway Kublay shibon, kublay kurkuyangi baro. Let's hope Jesus comes at resurrection morning. Sleep peacefully. Pastor Carpenter. Thank you. I want to share this with laughter rather than tears. So thought marbuan nangingin. Kadeka por bangi. So thought repat. Sibentaru kadeka por bangi niya. Shat kemen namar ba ipai lawat no nakajing pamajing stom bain hapai ma sho ya ka kajing my papa is not someone who is good at sharing dad jokes imdai bit ban isami ki kana donda tam namar ba bakleos ngoi kubor ki ba I saw shwa kini ki minik dolino la puning snemba imsud madon dokata bergi na margi lai don misnong po Andre ide betebit ban siat merat madengai le chai lamban siat siar kadon kini ka yusir chanie kadao ya kini ka chaka khono la yusir kadang ni we kapor bangile ya siat ma sio siat cloud di por kam chua mata tem de yo siat cloud shu bat na trai ka anu kam sha shu re yangi bangin ya mara kalong ru ba bi to yangi kadang we kapor bangile na tip shu ba de ka benta yu jo ka dong yu sia ring ya kiu khun ya si be lo bari yo nga ap hang ni chong khop masa ap ado lawan mga lalu yui por bai se jong ta bat asyong khop bari lawan la ibe la labu ka siap klau ha jaket labu re mi ong layo apa yang pet yang ni ko yang layo ting se yo bam do siap klau skema imi se set ta sni pat jian khat ba ka ka ba ngari asyong re ang ta don ko we ka yeng trap jong ki inong rep la donuk seu yu iya ha bor ngam juting seu reta sni tau seu ti ku berngem las dang ban wiar ya ha ta ka jing teng khna mang sia ka ja su siu sir na kami papa to ba ngai i ngate bi kaliti sno bi ya ta ngong le kum do menta sadai ngau seu ne ngan le chatai ne ngan wa yi ha ka jing tieng
bersang baniat Malaysia lenti bayi lagi papa hak tapor ngai ikis iar tak syuher no lalu bansiat kai tak isiar tidak kajing bam sunang ban ong Yesu masih ong sorry mo papa temi pitebi kajing long bisa ju isong lei Rena tu bingi wan Yosir hadu apa yang ni lad Yosir hadi bu ikram ya boy keren ya kanasyo pata singiru ngila yedo ban bandos ya te rama ko pada sam ya kini ka khot nak tien jom play baca ma kitab jing pen pau khat sao khot ka ba khat ong kani ken kadai ka jing Aisha jong ki riu nge kini kita ki babu baki basungar ka hukum jong play but ka jing jong Jisu. I'd like to read from the book of Revelation chapter 14 verse 12. It reads, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." Tiplay tipaba ipai de Aisha raya ki service kam ka bai lai tray pi lai kendu kam la banje ka teng show kandu na pi play kendu kam bat pi bat I bat ngam yo ngam ken mau shu idol khamat ru I ka teng ru re masuk komen ba pi lai don bentalang ka jing im jong I ka bai dang tray ka kam jong play te ban kun kun sia sam pani hakatien pareng kong ni. We thank God for the gift of your life and the blessings you brought to so many. Though we grieve your passing, we find comfort in the hope of eternal life and the promise that one day we will meet again. May you rest in God's everlasting peace. Kawai kajing wa ban sngowi pi tapi dam don ki e ba ton jo pi ba chan mei ba nu mo nu ba pi e isim ka por bania shondor le ba bania yo por bania lut por ba ki bi ba ton jo pi asim da yo shu ta por ba ni shondor ri ba mata ba thai mobile ya penat kam hai ya mobile pi ban shondor ba bi ba ton jo pi lai kam tu ju chibon atau si fading ya don kenja photo session tambah ipai don show kamet ka pasal ko ban yo king si om bedam portion door smile cheese rai to ki por kin don show to kanum to ai kanum dei ka jing siam jopi kunta anta bro mo play amen to pindayam yang gung kita gi badon jing maru Jisu ulong ke jingkerman kebang national office ngaju pelet jemot ya ke jing pha jong kinong yalam ki barem ban ngaju bud ya kita barok bat ngasham kuai ki jing pha ke banga so ye je ipas kapten kebi kapten udah ubrio jong ke jing duai bagani ke jing long ke jong ke pan climb yang aku musyakri baret apa ke conference bar ke jing dua steng sngi ngilas nang biang a conference ke bos dang di paso karte du brio berap da ke jing in bersengulam berbepet bersumar yakinam tre barok brio bersenguret brio badap da kajing kemen baru dei unong ai man siu khram ngamla aban elaborate igini berkhait mereka por kan simpore udah unong ai man siu khram udah pastor unong syarai ubabha bangalabut ya ina do bangadang khamret ang samla hagijaka balik jalap keleng-keleng
ngalai bat iban ngalaya kejap ngalai kenta ban kit iga beding akhle ori pastor ile keju ban ngasem udah beriu ba commission kalau ngakmat ban ya kejing sngew pada kekam ke besimet jungi udah beriu sisa ubala ban fokus ya commission kam crowd ban ya kejing namar imam isa shani isa pastor isa shani ya itilut met ban sem shaka kam om judan kanu ke isu ke ban ong bai pastor idon ya ke conflict of interest ngai isha ubam conflict bat ke interest jam commission uble kerkhui u bat ngilayo yo no sharai babha unuk sa khrau jang ki paran utrai to snow haban yabot ubreo bakrao jang kapalang bala set shibun yaki nuksa bat yaki ubreo yaki kam ki babha unong phathom ubayai ne par bajob shisha baklam ong ba shupoi ndre ude ubreo ubala job baka pansnyat kadon na ka benta jongu ka ba sayo an phong hau dauta utrai jangka beneng utrai jangka jingem pastor kham khrawe mostana kedai ukun jong blai ubreu jong blai uba IT lut chisha met mersem ngamla ban ekran abang apet ke jinglong jongi mesem ude ubreu uba yesha badon yoso jong umanse uba ngabrabor apet ban ngai iya ke jinglong babha jong ban ngara thrang mangan yo lem ya ke jo kamen sim ke ba i ladon badon ni ka vision na ka banta jong commission ubakram shishong ja thai tang ban long uta unang yalam henry ulalong ubreu uba pek ru ya ke jingsan yang roy jong ka balang ublei ula kerkhu ya ke balang ude ubreu uba ya uji suppress berbaap ya kejingwan arsi joko ngawan hangni ban keren bat imju pan pau ya gano ka kejing snow si lani kejing discouragement jome ngai ubreu de ubalapan keren ko ki para bangai ki para nang trai tengin perkara long ready balapan keren par bala abshisha yau Jesus Christ berubah shat niat terlilut how Christ haka jinglong barok pat keba iternat bangin keren halor yang gini ki jinglong ki jamin pasta berubah ubangi ngini apa ubakan long kanuksa bara bangi pedro ya ka jinglong ka jongi kapansisya yang juk kentin bu job ukren wong henry ngatip badan hapneng uban wan hakabakadu ban penkesan yang unong ap yo jis ban wan ban penkesan yang wala dah hadin bala bamno ya kado jonga da ka jingpam wat hagani hikamet ngan yo ya ubre jonga jingkramet na takadaw mata kasngi ngis ngosi kumgi badon jingkerman bat ngin celebrate ya kan kasngi jong jing job bola mare ya ka thong nado bola iti ya ila desa ka kam jong oblai hado on ring mensem hado uang hakani gamet ngani iyo oblai wala da ka jingpang kan bamdo ya kan ngani iyo da kikmat jongahi bat unam long unam way kini ketin ketau ya kejinga dai jom uniu syakri jom bleber jisu kejinga dai ke bejane hakawa ongane iu dalaki kamat ban unam long nong wei yang ane ban keli pide wei kumto hendrai onda unwan uniu try un sakot ya dan ke kerteng banong crowd crafting get up kata kajing keman pakra kajing slur jonga dono namar oto man sange no kato kani kadai kai
Cingkrau jong gibreu jong oble gibla IT yala de bat ka bangin shamro lada pibro pide gibreu giba tep bat ki shania how Jesus Christ u ong kumne wat ki kuslai nagadono champi ngai pio blai ngai hangaru riyong pa jong aron bon ki jaka somne lemda kumta ngaya thuya pi bangan le lada kabamot lada pim la ban ngai dengan pensisa bangan le bangan penkre ya pi jaka paranang lala penkre jaka ngan sawan pat bangan sa shimti ya pi haladehi bahaka bangalong mga piru pila manlong ong Jesu ngan wan pat terapi ki bangai pimnan kaman kuslai mau ni ulok uba uba i pastor ila ong ba umlong unong we uban sa ito yang uangan sawan pat manlayo wong mangan shimti api kata kamot ka pensisa ikini ki ari benta ka pamot ba i pastor menta ya menta idon hakandam lada tep ya i indon hakandam empat lech sabeneng empat lech shano namaru Jesu wong nganwan shimti yapi kani kaktin pia ban ya concentrate wan shimti yapi kamut unwan saka ni ka perthei ban shimti kabamut komta ipaso inang ap ya ka jingwan ka jong ujis kumaki riungai basisha lang baka tien jong blai kin ap ya ka jingwan jong ujis bagata ka jingwan jong ga ka jing pelai ka bakado bat ka bor ka bakrao ha ka on delivery lani ban pelai lui yangi naki jingong rao jong ka pop subjected ha ka jing yap ha ka jing pang ha ka jing shito te komta ka jing plat ka jong Jesu kumba ong ula kit no ya ka jing tim jong pop te bainong jong pop klong ka jing ya ba bola kit no ya ka bainong jong ka jing ya ula shim no bola iPad ya pi yang i baro da ka jing yam ka jong ublen kar khu ya pi ki bahaya to pen scam ya ka jing e jong pi Ecclesiastes kanai san rego ki ba ki tep pakin yap kan pagi bayap kim tip kim tia khandau kum ta la rangi ba ki batip ban yap to ngin ya pan kre to ngin ya khot yo man sia mo khoi pendap yang ngi da ka bor cham o bahaba hak ta singa no jisun wan bangi ba piparo ki bahaya ngasam ba pilap pan kre pin sia shampat yo ta ba ba thon nyam pi parang lapo ya beneng pin si ya apa kam krau si iyo Jesus Christ i pastor ide i paman roy ngalay roy bat i nadu bangadang sama akot i pastor WB Islam pastor ka prat banwana ni khamat mangin roy ke roy ke bangala roy bat i pastor hagapor bangidang adang sama irwai quartet bat i keleng barkani ke quartet ke bang irwai haslong hak ta kapor kadai ka banengkong haka ke society jong ki Kristen bompat judon group menu bo form kum kata ke group habang isdang man rai kisami hadian kata ki bobun ki group bang ilalong history makers bari pastor ilalong way na kinang rai ibalayarap bega gospel on penya kejing ruai ke bangin ruai ke ba hagani ke klemat kadai on the Jericho road as you travel along on the Jericho road does the world seem all wrong and heavy your load just bring it to Christ. Your sins are confessed. On the Jericho road. Your heart He will bless. On the Jericho road. There's room for just two. No more and no less. Just
shame. There's never a care. For Jesus is there. For Jesus is there. Check, check, no check. No.